Apprangsi pini ni tumda Karbi Anglong men justice forum asai hemalong nai tuma pan pini press meet mate nang kepha alam thegela phelo apprangsi ke nang le tuma pan ingkan kimi lapen hacha ke kan lapen bihu kadu kabe same nang le tuma pan kardom pilo Karbi Anglong rat phan same lapen media akau ki lapen abang putuma an same lati pini por ni tum tabang so press meet nang le tuma pan ke pha nang ko alam thegela phelo ke dam tang tarik Krihnia ni nilitum isi abiota mate news headlong lo labang so news aputak labang genitum langsi kadu kawi lihin abiota NC nitum mathap en siping labang so press meet bang nitum ingipon lo alam the putak labang ke kedam tang tarik pho se ghotona ke pho se ni ke nitum arjulong kese mate student organization atum aphan Sri Mongol atum lada Karbi Anglong nang ke dopen business ke claim abang phu atum ke claim ka chama tha ke chok che phutha pen student organization atum pen ka che class la solam the phutha ni tum ajupon long lo la so pen da phi ni tum tarik krihnia bangke kese atum pen same press meet do si la bang so alam ki phutha ni tum thek kon long si pinia bangke ni tum Karbi Anglong women justice forum hoya hin pen nang le tum no lam made la so phutha ni tum kaning je pon ni pachini pon ya lam the bangke la pelo je student organization atum kaheno chokle matum han kinep don joy ni pen thana long some fire ki pidon pen kese somar phan enu phan kinep pen thana long ke hang ha sai ni tum thai kon long lo nili tum thang mastame parnisi abang ke ajo masini tum thana long dam sila so puthak same student organization somar tum hani tum kajok dun lo athe alang tum ke claim ni tum chok pi kuni tum pupe student organization atum hanstame chok olo pi tum pupe alang tum ke chok che dim ta do ta hai lo mene boy phit sitame ke chok che ke ne patum aphan hala aphan bang ke ako lam hoi pidet si ke chok che ve ke tum han bang ke paju ipong pen thang alam ave pin la pen non an same ham phang song atum same la so phutha kang samri la so pot bang ke ni tum ta ningduk lo la pen kai ki hustame ka choklem ki chok che tum bang ke jok pong po pula ke chok che ke jong tum han bang si lam hoi pipo mate lo en order tum same net bo hala bang ke chok che asi kang sai bote pa homan nang ji pa homan na kang sai si lang nang ji la pen investigation na bang lang pa men nang ji la pen puri pa men nang ji ko pipo loma polote student tum ko pipo si ke nep don la pen hala ka no ka choklem tum bang ko som pen si la tum ke nep don pen alang tum ke choklem ma hala bang so bang ke alang tum han ki pu ke nang sot la pen lo en order tum stame hala so mar tum han long de that family tum pen along dam pen threatening ki pidam la hai bang ta chok che la pen lo en order tum stame civil dress pen ke dam pen a hem long humri dam pen ke ther dam hala bang ta heno la si non ni tum hoi pen pu ye bang ke nisan pu bang Sri Mongol long Sri Mongola malik aso polo alang like ki claim non kali alang li ka hai no ka choklem aprong do piglo boy phit tame alam bang nit tumang adunu nong leda titimasi odu noda tame nona bang ke nit tum ka do ka we ani sipen retar lip si aklu ni tum long lo approve bang ni tum long lo hala so approve a teng pulote la bang so also mate la bang so Sri Mongola so po bang ke kitem na chok che vek lo alang li apor pe pen hong ke dam pen alang li ka choklem dam la pen choklem dat anda kalilang sor lo tum hansi family holder asar pimar tum hansi alang kai nuta choklem dam lang abor nam ta pilang labang ke ni tum sor tum chi chak chi hala sor so tum ta henodak ta hai lo mene tame ka hai no chu man pulote la tum che jong je nang ji non ni tum ka chinia teng pulote ni tum report ke long teng pulote alang si ajo apor do o hut same ke dam alang libang chi pulo ne dokan pen alang tum perian nam ki long nang ji do pos alang tum chi pu peri ki long nang ji nam do lo amasi ni phanang hang lo ne dak ita bhata labor kem long dak sinang hang ne wang lo ama la tum ni phana nang hem long do chok pen amasi ni pin ni nang phok er si ni phana pa bot nam bo si alang tum alang li bang ka ning je angke la ning je det pen a phi sitame alang li bang ke la social primar phan blame that pen a phi non bang ke student organization atuma phanta alang si pilo a make a look kipi nang tum la so proper bang pawir that non nang tum han pi man itum nang ki pinang ye so ni tum nang pipo student organization man ke alang li ka hendo chokla ma pot ke alang look ki piye ka ma we ke
alang li poisa men pen alang di ke laki baya kama we ate sorlo phan ka chonna man tali lang itum Karbi Anglong long tang ting la ke student organization ke kesi pulote songa ke thenai lo alang tu phan ke tangka poisa pen si ke bai si loop ki pisi labang so video mate la so approve amukha tame paveda non poselang tume kipu la son pulote hala law and order long FIR la student organization phan FIR mate la so lam hoi ki pidam hut bang a statement before la pha ni phanang pom der si ni phanang kidnap der si ni phanang theng nang jok si ni phan poisa nang dima hala so lam si bang der la si statement pen alang ni ka choklen ke la ke chok je la ke ton dam de pin ni tumilang bang ke la si dak ke so lo phan la ke man ke jora bang la pen la bang so Sri Mongol so po ka batai do olo pusini ri tumhan ga no tame la ke statement nang pilo mate nang chethan lo la so pen prang ta lang di ke so lo phan son khalang no do piglo pusini tum adulong same ni tumalong bang ke nang le da do pusini tumang chini ren da lo ta no na bang ke la so kes bang ni tum thek dum long si ta pen ka do we details tum nc lang pen si la ke chok che so lo phan la ke put thak ta itum Karbi Anglong along la tum ke business na claim hasi bang chon mati business nang claim we no nang do we no ni tum problem awe pip ang Karbi Anglong bang ke business ke lang tum ke thenai lo ante business claim abang phan si rai ji ma ke chok claim chok che we ke phan si tum rai ma mate ke chok che ke ne ban tum hasi tum rai nang ji hala hello ni tum ka du gi bang ke la si law and order same la pen district administration sa atum same la tum bang ka hokang sai pikam nang ji athe student tum ke pini penapta la tum ke lopor hi wai penak alang tum ke hai no ke chok che ke nep tum posi la tum hana ko hai no si bo kon thulang kote ituma society man tu lo ke melang itum Karbi Anglong along ri man tu lo tum ke melang la sila hai ka chok klem chok che aputha ke itum chi uncir phan che nep chot ke la chok che aleng hejan mate ko mani itum ke kidu ke boy de phan che nep chot chok che la ke the tum ta nep nang ji si ke chok che ga lang tum do vek lo la bang ke la sila so ke chok che putha ke tum ang ke la ke koi thek the la si ni tuma det pilo pini pena bang bong jong si ke chok che ka chok klem be ka phan jong se respond thek the pulote hu la ke ne batum phan bang ta alang tum lo nang ji ni tum ben di mana bang ke la si student tum han ke la son bang ke claim nang ne la si student tum ke claim ta chok che data do ta hai lo mine ni tum chok lim bu ni tum pu pe sta me la Sri Mongol so po nisan po bang ke la ke chok che vek lo la bang ke komara ro so si so pin so phan choi ke plok che chak lo ni bang do alang tum ke high business tumang se lo alang tum che chak lo ni phe so ro tum choi ke plok alang li kaning je ke so ne la sa primar bai ni tum sini phan choi na plok si na por bon nam se alang li kaning je claim hai dang do ma so lo tum pin so phan choi che plok ba nang li tum han sa me o so bi he khan sa me so lo tum sab pin so phan choi che plok ki la ke che chak che la ke sa alang li ke blame la si ni tum so lo phan ke blame ma po si alang li phan ke ni tum ke ing sa hok kang sai pg la pen ni li tuma organization hoi ma te tuma song hoi pen tumi pui bang ke municipal board la pen town committee tum nang li tum la so dokan phan a hok kang sai nang tum pen sa me do nang ji la pen ham phang a song tum kesi pen cheng lok kesi pute kesi lo la dak amuk aro lok chi jong nya lama we kesi tum pole te nang tum han kesi tum han lang plot pen so nang ke nang tum do clip bang la chok je ham phang a song tum an sa me ni tum han ke phasi la bang so bang the do ka chi song tum pg a the tum long ri long do vek itum long la bang lang tum business dan claim vek pen si ladak ituma phanang chene kalang kalili kalang lang so lo phanang blame lang la ban tu be che chak che la sini ituma channel pen se pulo ladak bang ke town committee la pen municipal board atum stamela tum ladak la so dokan putha ke lang cari pamikanang ji la pen komasi ke claim ke chok che vek bang la investigation paminang ji law and order tum stame la pen student atuma phan copy pon ma la bang akang sai pi peng la pen ke chok claim ke chok che bang phu phan kame arrest pon vek na bo pini pe na bo arrest vek nang la tum phan arrest re pulote ni tum pen jeng si ham pha son do ana bang ke tum ka che song bang ke do nang kok pola ke nang le tum channel pe ni tum pen pa chini pon lo ni tum chini teng pulote ita bhata labor camp si pu samela so labor camp ma bang ke alang me thang da address chini ni da lo la pen ni tum chini ka chini teng pulote ita bhata lan cho la si ita bhata a manager mate ita bhata malik stame la bangke amithang a labor set arlo ko som si la so nisan mate Sri Mongol so po phan la son khai no ka chokle ma sai pi pot adim pe gat la ko pine la tuma along ta me la so ita bhata hem phu pen la so Sri Mongol so po nisan pen ko pipe ne ka chirap do mala tum adim ke pek long plo ba bangke la si la so ita bhata mena bangke ni tum ke malik phan bangke chini dak de lang stame adima klong no ni tum ka chini phan tum han abeta pg no na ko ga ni tum ko so di ma ni tum lang bom lang seta me
Cicini lo tum ko soy bhata manik tum ke cicini ta hai po kona sila so gotona ke po bangke itum ka cinia teng ko le te rong ni hang tu na thua ita bhata se ka julong stame confirm ka lilang la bangke confirm man man itum non si en bom lang la si la bang stame ita bhata malik ko madma adim cicini lo pote alang li stame la so adim ka pachoklem la son khai no pachoklem long lok phar ke ani du oben ta pachoklem long bom lo ma sin ma thada la si la so adim long bang stame ni tum bangke jong ponang kok pol pen ne ponang kok hala bangke munon pita me la sona dim ke pek boma bangla chok chi athema hala da ke labor camp ulte labor dum sido chone ko people la inut high level la business aso pole hala so bhata kem long people la sona kahino kam pa choklem long pok ke halang tum jong si ba ang ho tho the mata to wa tho the bote la tum dam hai hide jike hala hello la si ni tum non bangke so lo phan ke la sona blame bang ni tum chak tung te la pen so lo phan la haya avec vok so video thaw la hai ka choklem thap hai no thap la hai pen ke ni tum han mangen nam nang ne la pen ang jordan ni hala si ni tum apula si chak che ni tum mangel hai bang ke Morning to all the viewers of all Karbi Anglong. Today, the 14th of January, we are forced to sit a press meet due to the problem created by the son of Sri Mangal Nishan on the 5th of January. According to the news collection we got, the incident took place on the 5th of January by the student organization of KSA. Of course, these incidents should not take place, but it took place, so the student organization caught him in red-handed in the place where he did the crime. It is a real crime. He should not do that thing. It is not normal, or it is not good for the society. We know that the student organization means the member may be, or the secretary may be, I don't know, whoever it may be. Then what they are doing is not so good, but still they are a student. Why he should blame the student, since he is the real culprit? If he doesn't do the real thing, they will never go, or they will never chase behind him. They saw him untimely visiting a place which is not in the proper area. It is the interior place of this locality. He can meet anybody at any time, but that was not the right time. We don't like blaming the ladies, or we don't like blaming the women. We are standing for the women, so we want justice. We need only the justice. It is injustice done to the student of Karbi Anglong. They are the future of the Karbi Anglong. He is just coming as a businessman. We don't tell him not to do business in Karbi Anglong. Do a business in a proper way, not in illegal way. He has no right to blame a woman whom he has already contempted. He is not supposed to blame a woman. He himself has got his own wife, his own sister, his own mother. He himself also born through a lady. He has not come out just from the mud or from the sky. He is born and brought up into the world by a woman. Without a woman, nothing can be done. So he should remember that proper word, that when he blames a woman,
or any other woman, he's blaming his own mother, his own sister, his own wife. Nishan may be the son of Sri Mangal. Maybe they are in the big shot, or maybe they are in the one of the most biggest businessmen in Karbi Anglong. But what he has done is totally wrong and illegal. We only demand to do a proper justice to the students of Karbi Anglong, called Karbi Anglong Student Association. The administration of Karbi Anglong and the law and order should give proper justice to both the sides. We didn't demand that the students are in the right place. Maybe they are doing wrong, but since they are a student and since they found the Nishan to be a culprit, so we demand a proper justice from the department called Law and Order, the district administration. And we, Karbi Anglong Women Justice Forum, demand the town committee or the municipality board to take proper action to the shop or to the owner of the Sri Mongol in the Difu town. We need injustice done to the student within these 2 days. Today or day after tomorrow, the justice should be shown within these 2 days. We highly condemn the law and order also for not taking initiative action to the real culprit. We only want justice for the student. Whatever punishment they want to give, they can give if they are wrong, in the wrong point. But we only demand the justice since they are a student and the forthcoming exam is coming ahead. Their life should not be spoiled. Their life should not be in the red belt. So we only ask justice or demand justice from the law and order and the whole Karbi Anglong people also. And we request all the organization of Karbi Anglong, why should they keep in silence? This is the high time fighting for our own people. The Karbi Student Association are the backbone of the Karbi society. If the red line is shown to the Karbi backbone, then where should we go? And what will we do? So everyone of the organization of Karbi Anglong should stand together, come forth together, and will fight for this injustice done to the student.